بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أمها لبيتي أخونا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركاتري رمضان مهوجة دوستا أرجون منا بدلوه دوستا ويتي كرمون أرجون من مدني مي بركاتري مسروغا أرجون منا كروه هيو كانتتا هيو كانتتا كأرجون من دهيوتي وفداين أرجون منا كروه دانه نيدوه كانتتا كامد أرجون من سمالون أي ورم مهم كمه. هذا بيفلون ورب بودا إسكم الدوا أبدوس ألوكاميجا كروهين نوتا هودين جينا دارميا سواب لبين غوتا خاصكو رود مهوغا جينا دارميا سواب هودين غوتا كابه هيغوتون شيخنا سوالكو كان أولون فيلم ورب بودا دهيتي نمس مثالك كامك كرومون رود مهوغا ألغون منا سواب unividane nuwata ege sababun algon menna Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa kame kurevi algon menge macca azab nuwata faafa liu vidana fada kantatta fada kantatta ka medu samal wale tankode kudakama faaha kureve ehenkamu rangalu gotaki algon men heyo kantatta ka dahiveti wa fadaen algon menna nobaha kame meduveri vedanati nuwata gosko kamek kurevidanati ekankan olum filu mattaka ves masake kurun ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge ashabbe kalunge terein bay sahabin ekama warab boda dahiyati wadagenne egoton huzaifa radiyallahu anhu arihun riwayegen wa hadise bukhari riwa kurve hadis ke aswani huzaifa radiyallahu anhu vidalwani كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ميستكون رسول صلى الله عليه وسلم يا سؤال كرني هيو كنت تكابه هيغتوني وكنت أسأله عن الشر إكما كو تيمن كليغ فانو كيت رسول صلى الله عليه وسلم يا سؤال دنوني نوبا كنت تكابه هيغتوني كريمت ودان نوبا كان كما بهيغتوني مخافة أن يدركني أي إكما تيمن كليغ فانا كريمت ودانتي إكما سلامه بمتكي إهن كمو mi rodama hoge algon menna ekame kurumun algon menge rodiyan unikan libi nuwata algon men rodama hoga koran nuawarge kame adi enumma sorgas koran nuawarge kamaka vedana tive ekankan olum filun ei waram muhimmu kame ade egotun miedo algon men miwagutu huskollani egota algon menna mujtama teregas fennan huri bay kantatta ege sababun hagigatuga algon men hifa rode kaves maabodu asaren nukura nuwata algon menna faafa ege sababum libidane kantatta adi nuunnama algon menge rodage hagigi maqsada khilaf kantatta nuunnama algon menna kureve kantatta ki sharoga sabitu wegen nuwa kantatta ka wegen diu ehema mikale kantatta ka medu algon men medu wahaka dakkane emme furotama kamege gotuga algon faha kollan mi rodeya meduga farwa kodako mi roduma hoge horumay kandala roda dukolla mi hunna begoto ade ei warab bodu nubakame warab bodu faafe adi kiye bodati imam veri bekalun ekam faaha kurawa fani deenun miha beru seda warge kamege gotuga egotun kit rasulullah sallallahu alaihi wa sallam arihun asfawa hadise ekale faana erreyako huwa fenuga feni wada gannoni de mihako de malaika bekala ko as ekale faana ek wada gannoni farbadege macca wadagen farbadaga matiga unnawagen tiriya belleima ekale faana feni wada gannoni naraka wanta weringe azabta naraka wanta werinna deve tafatu eki azabta ade nabi bekalunna feni wada gannawa kofen fulaki ei tedu hagige
ema rasul sallallahu alaihi wasallam mi dekkeveni ekalege faanuge huwafen fuluga mi azab devigen wa mihunna narakage ahluweringe e azab toge tafaatu eki azab to devigen wa goy egota ekadege faana dekkewunu mihunge tere mi annani ebbayeko hadis kurawani faida ana biqaumin muallaqina biaraqibihim timan kalege faana feni wada gannoni e bayeko narakaga miwani eluwigenne bokolu wata eba mihun unge faakolu macca algon menna fennane tiwefon balla wara biruweri hagigi hagigatu wara biruweri manzare mi misale ka balema hinga algon menna fennane beru gom toga eggam mas vikkan hunna tantanuga hunnane geri bakari fada taketi eluwa lafa buliganduga aluwa hunna faakolu tiriyen onnane bokolu hama ebida ballawa narakaga mistakun tibbe bayako tibbe egotan eluwa leifa mushaqqaqatan ashdaquhum ebamihunge agaga de faratun iragen gossay wani adi iragen gossawa tantanu leta tasilu ashdaquhum dama leta faba eha biruweri naman sifayga emihum mitibeni nota emihun azab devige midani qala qultu timan kalege fan dennewi me man haulai ay kombaytoy qala dennewne haulai alladhina yufṭiruna qabla tahillati sawmihim ebamihunna kiyi ebamihunna roda wiilan e huddawa wagute ebahi irosse wagute jehumuge kurin ma kurin roda wiilla mihunna lobeti muslim akhunna waqta ballewa mi hameykani roda wiillumuga farwa koda kuramiho den isna ballewa rodage hurume kandala miho rod mahuga kaabo hadamiho konfada birweri amaletto e kurani algon menge mi din binawege mi wani fas rukune gemacca ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani buniyal islam ala khamsin islam din binawege wani fas rukune gemacca she shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan mi hatarwana rukunege gotuga mi annani roda mahuga roda hifan rukune buneveni e islam din ege macca binawegen wa e binage maagano asas binga enkam gana e binga fu aluwa lafi kam gawanama ege rendu aluwa lafi kam gawana mi hegge hagigi islam kamge killa e wani funden gaabefa hewima warab biruweri kamemmi imam az-zahabi rahimahullah huriha bodati faafata ekkurawa liuwe fota mikeni kitabul kabair e fotuga dihawana bodu faafege gotuga gennawa fawani iftaru ramadan bila udhrin wala rukhsa ramadan mahuga evves uzuraka nula evves rukhsa eka lui kamen ena libigen wa uzuren evves lui kamaka nula ena roda willo ehwima wara boda samaluwan jehe kame wara nurakkaateri kame ei mimahuge hurumen nagala mimahuga evves uzrakanula roda nuhifatibun vidalwani fotuga wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka sawma shahri ramadan bila maradin wala gharadin annahu sharrun min az-zani wal mukkas wa mudmin al-khamr muslimu mu'minun gaatuga mi kandeeli bayanwe nimigen wa kamekei rodu mahuga roda dukolla mihunnaki evves uzuraka bayyaka nula dukolla mihun zine kura mihunna mihunge mudala haram gotuga adi nuruhuma kanula mihunge mudalan araganna mihunna adi mi rahabu muga devi fafa tibe mihunna mi emmena wores nubawegen wa mi hikamamed bal yushakkikuna fi islami adi kiyen he eba mihun mi inge dina meduges shakku fedday ويظنون به الزندقة أدي زنديق كم جاوس أميهم هي كوري أي هم إفدا نبأ ميه جوتوجا ميها وجن دان أميها كي مي رودم هو حرمن كندالا ميه كم جوانا أده هم ياكوا مي رودم هو كوروي عنك بدو كوشكي ألقون من فيني باي ميهن رود هفاتن هنمس نمادوغا فروا كودا كوراني ನಮಾದು ನುಕುರೆ ಕಮ ಕ್ರೋಧ ಹಿಫ ಮೀ ಕೀನಕಂ ವಾಣ ಕಮೆತ್ತೋ ಆದೆ
kit rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basul takun algon menege ahigatuga huriha amal takigge hagigi emme ma amalaki namadu kan namadu rangaluwegen ka hen huriha amal taka bellewen oti nuata hen amal taka rangaluwan oti ten kihinatto roda rangaluwani nuata rodage darumya sawab hasil kurweni namadu alafa kit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani إن أول ما يحاسب العبد به العبد يوم القيامة قيام الدوهم على فرطمس حساب بالله كمكي من عمله صلاته إناك عمل تكون إناك نماذج فإن صلحت إن ما درنقل وجه كم قوانما فقد أفلح وأنجح إن كامياب وجه هذه إن سلام وجه نركان إن منج وجه وإن فسدت فقد خاب وخسر إن ما دنبا وجه كم قوانما ena gelleni halak wejje ehma hagigatuga huriha amal takigges emme ma amalaki mi namadu ehwegen shahadatuga de kalime fo den emme furtas mi annani namadu kuro emme lobeti akhunna ukhtun mi eggutaka salgon menna farwa kuda kurwena kamennu kit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إبامي هن ahar menna demidugawa imaki ei namade e namadu du kolla fe miha kafir wejje ehwema efada alukamen algon men du ko fa kina kunto algon men rode timen no tarodage furihama darumaya sawab libeni qiyam duhun naraken illalewe mihun naraken illale unima sual kurawena ma salakakum fi saqar tiba mihun ti narakaga tibinti jawni kon sababaka hurehe جوابك إن أركوا أنترين عمله بنانه قالوا لم نكن من المصلين إبامهم دنوانا تمنى من نكي الدنيا متيجا نمادكم ولون بيك كموجا نوامه نمادكم ولون ميهم كترين نونة تمنى من واني هما نماد كورا بيك تريجا نوه رود هفا بيك تريجا كينا كنتو وجن داني هم لوبت مسلم أخونا أختم أرغن من رود هفا غتا أرغن من خاص سمالكم الدينجه algon men barabara fardu namatta ege wagutuga ada kuruma hame yaekuga niyata meduga khas samal kam denje algon kuri duheges mi hama asrfauge darsegga dannawa wane wahaka e rodumoge kuri kolga niyata meduga bay paharo eba farwa kuda kurave wara birweri kameke ei amalta qabul wegen wa sharute ei niyeggato ehwegen كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني إنما الأعمال بالنيات عملت وني بناوي وني نيته وجمتشة إهم أرجون منك نية رانغل نوات نية نوغنا وكم كوانا ما عمل نوات روده يفهم التكا أرجون من روده يفا يفهم الله حضرته قبول نوجه كي القرآن أرجون كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني من لم يبيت النية فلا صيام له ರೇಗಂಡು ವಗುತೆಗ್ಗ ನಿಯೆನ್ ನುಗನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ರೋದೆ ನುವೆ ಎಹವೀಮ ಮಿ ರೋದೆಯ ಮೆದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವಾ ಹಿಂದುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಖಾಸ ಸಮಾಲ್ ಕಮೆ ದೇಂಜೆ ಕಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ರೋದೆಯ ನಿಯೆಗ್ಗತಂ ಹಮೆ ಯಾಯಕುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕುರವೆ ಬೈ ಕುತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಕುಶೆಂ ಎಯಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಾಸ್ ಕುರವ ಮಿಸಾಲಕ ರೋದ ವೀಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಾಗಿನ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರವಿ ಅದಿ ಖಾಸಕೊ ಮಿ ಆಮು ಹಾಲತುಗ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಹುಗ ನಮಾದ ಕುರವೆ ಜಮಾಯ್ ಗಾಯಂ ಕುರವೆ ದೋಸ್ತಹುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಕಂ ಕುರವೆನ ಅದಿ ಮಾ ಗೋಸ್ ಈ ಜಮಾಯ್ ನಗಾಲು ಈ ಕೀತ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರೋದ ವೀಲ್ಲವಾ ಗೊಯ್ ಆಸ್ಫಾ ವನಿ ಮಿ ಫದಾಯ್ ಇದಾ ಅದ್ದನ ಅಲ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ಅಫ್ತರ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಬಂಗಿ ಗೋವಾಲೆ ವಿಜ್ಜನ ಮೇಕಲೆ ಫಾನು ರೋದ ದೂ ಕುರವ ಅಲಾ ರತಬಾತಿನ್ ಕೀನತ್ ರೋದ ವೀಲ್ಲವನಿ ಅಲಾ ರತಬಾತಿನ್ ಅನೆ ರೋ ಕದುರುಗೆ ಮಚ್ಚ ರೋ ಕದುರು ಕೊಳಕುಂ ರೋದ ವೀಲ್ಲವನಿ قبل أن يصلي نماذ كرب مغكوري ورق كودا غتك فإن لم تكن رطبات إكاي فانا رو كدر لبودا نغم فينما فعلى تمرات هيكي كدر كولغ مچ فإن لم تكن حسوات من ماء دين اورس إكاي فانا لبودا نغم فينما مي فين كوور تكغ مچ إكاي فانا رود ويلوني ಮಾನೆ ಫೆನ್ ಕೋವರ್ ತಕ ಕುನ್ನೆ ಕಲೆ ಫಾನ್ ರೋದ ವಿಲ್ಲವನೆ ಎ ಫಹುಗ ಕಲೆ ಫಾನ್ ನಮಾದ ವಡಾ ಗನ್ನೋನೆ ಎಹಿಮ
khassa gotegga miedu algonwe mifada halatigga geega tibe hindu mi maghrib namaz amiduga farwa kodako e rodo willumge wagutta damma fi kamga wanama ei warak kuda wagutu kole miannani ishaya maghrib namaz demeduga algon men neengi tibba isha namazge wagutu as jehidane ehem wima lobeti muslim akhunna akhtun algon men khasa samal kame de jehe kame mi rodo mahuga hame yaekuga algon men na kurave bay kurtawge tereng kushen ei nota farwa kuda kurave kamen ei mi du'a kurun mi asla haygatu algon men sawaba dharma adi algon men hasil kuraven oi waram muhimmu kamen algon men gelligen dakam mikam go farwa kuda kurmaki ei roda villa hinduga e roda veriya ekura du'a waragina mihunna farwa kuda kurave haygatuga emmes beenuwe evaamihunga rodata nota evaamihun kura du'atan ijab kurwen waguttan hodagen e du'a ijab kurwen waguttan hodagen e wagutta du'a kura ade قيل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث فرقا أسوأ ثلاثة لا ترد دعوتهم إباميهم دعاء رد نكروين تيم بيكوي دعوة الوالد لولدي مي بابا ما مفان بابا إكرا دعاء دارفولا ودعوة الصائم رود وريا كرا دعاء ودعوة المسافر أدي دتر وريا كرا دعاء أدي باي روايته كأسفاوي ودعوة الصائم عند فطره رود وريا كرا دعاء إن رود ويلا وقت لبت مسلم أخونا أختون أرجون منا مسنن حاصل كرويدان نوتا مي وقت حاصل كرويدان هم كمهن لازم إنه سفرة متيجة بيجن دعاء كراكا أرجون منا هم جيجا وقتن هيدا كرام داهد كتريجا إكانيس دعاء كلافا رود ويلا وقت نكمة ويدان سفرة كاري النوتا ميزو كاري عادة ويدان بديجي النوتا مي كاجي أرجون منا نكمة ويدان إكاني دعاء كران إنده فايس كمهن لازم إنه سيدا رود ويلا هم وقتوغا إندكن دين نگان دعا كران إنمس وقتا غاوي ما أرجون من دعاء كلهم أدي كمدو هكون ويكم غاوي نمس ميكم الدهيوتو مي ورم مهم كم أرجون من كم ميه كيوس أرجون من دعاء تن إجابة كران بينو وانا ميه هم يا كوغا رود ويلا وقتون كرا دعاء بس بيفلون هندان نتي هروم كسببون أنا دعاء بس أن وقتوغا نكي إبدي هيجتوغا كدر كلكون رود ويلافا دين وقتون كيان جهنة ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله مي سنة بيجن ودعاء رود ويلا هندو كيان هم ياكوغا ميكو دعوت ديجن غس كان دي في كم غنوت رود ويلو مدي في كم غانا مي سنة أرجون منا مي دعاء كيون ورجنا ميهم هذا نتالا دعاء إني أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة بفداين أميهن كيوم الدين ميهك دعاء كدينو هم يأكوغا ألغون من فروا كودا كروي أنك كما كيي ألغون من هار كيون فاسنو كورون نوت هار باي هار نوكاني إغوتكويس أي ورا دركامي أي كيتو صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أهر منا أهل كتابنا دمدوغا وفرقكي روده فموغا هار كيومي أما أهر من إسلام مسلمون اللي بيجين خاصة ميزاي ورا خاصة شعار مي هار كيوموغا شعار كوري زمانوغا أرغن منغا رتهوغا هما مي بيروجها مي هكو نكوميجين وس مي هنتن هيلواغين ورا بود شعارك گوتوغا اكن كوريوي مي فاتيسوموغا كوري مي هن تدوي هار كيوم එහෙවීම මිසාලක මීහක තංකොල කුරින් රංගල කෑෆ හුරදාන එහෙ නමස් එම්මෙ ෆහුව ගුතුගස් බංගි ෆතිස්නවාද බංගි ගෝමු කුරින් ෆෙන්තට්ටන් නමස් අදි කදුරුන් නමස් කදුරකි වර බරකාත්තෙරි එච්ච ඒ වගුත ඒ හාරුකේ උමට්ටක එනි එකම වේගතුන් හදීසස් ආස්වාවේ කිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි නිඅම සහූරුල් මර් මුමින් අත්තම්ර මුමින මීහාගේ හාරුකේ උමගේ ගොතුගා හාදහා වා හේකම් බොඩේ මී කදුරු එහෙම මී එම්මෙ රංගලු එච්චගේ ගොතුගා එකලේක ෆාන් මී හදීස් කරවනි කදුරකි හාරුකේම එහෙම
මිසාලක කදුරු කොළ කෑගෙන් නමස් ඒ හාරු එමෙ ෆස් ගඩීග කෙන් සහාබින් දන්නෝනේ තිවන්නමෙන් හාරු කෑගෙන් බංගියා දේතරේ ගහුන්නනි ෆන්සාස් ආය කියවාලා මෙන්වර එහාවිස් කුඩ වගුතු කොළ එහෙම එහාවිස් hama kari kolla fa harkyon ay waram muhimmu kame algon men hasil korowig den an sunnata ki to sallallahu alaihi wasallam hadis korowani la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al fitr wa akhara as suhur timun kalege faanuge ummatuge mihun tibeni hew kamige terege emihun e roda wiillun awas kofa harkyon faskofi kam gawana hadis korowani tasahharu fa inna fi as-sahuri barakati wa min harkashe harkyomuga barakateve hame yakuga algon men samaluwan jehe anekkama ki ei algon men mi kaffara dinumuga bay fahar mi kaffara den jehe be fulun tan kole kurin kaffara dinu ilmerin ebohuri e masalaga wahaka dakka fa emme rangalu gotaki kaffara den jehe mihun dinun rodu e duwehegge e roda nimunima nota e roda feshunima ekamako misalaka rodu muga kurin dinun nota kuriyan oy misalaka 20 roda ene nuhifeti erodage kaffara kuriyala dinum bayin ilmerim bidalu febori e kaffara ai belewigen wana kaffara nune hama rodamas nimunime nota komme rode nimunime misalaka miskinaka kandinya e kandinu e kaffara denjeheni fidiya denjeheni ehma ei algon men samaluwan jehe kame hame ya ekuga algon men samaluwan jehe anekkamaki mi roda age duwastahuga dulun hadi hutur basta punuma nuba wahakata dekkum fada kankamun algon men duruheliwo ki rasul sallallahu alaihi wa sallam hadis korawani man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ade emiheko mi keum buimun durwe hurumakun allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan evs hajatan nuwe maneki ene sawabe darume dinum allah ta'ala ediwodigene nuwe emiheko roda hifan hunna wagutuga mi hadi hutur basta bekar wahakata dekkuma hadi hutur bastakum mi baswunum fada kankan kurakam ka wanama emiheka e rodage dharmaya sawab allah hadratuga nuwe nota e benu jehi odigene nuwe ena e roda hifumakan ilah taala ehwima lobeti muslim akhunna ukhtun ekan algon men jehe du kollan e qawlu zurga terega dogu wahakata mihunge aburan aragatun mi netimoshun fada nuba kantattan ekan kamun algon men durwegen algon menge rodeki rangalo saaf adi e rodein dharmaya sawab libigenwa rode kam gawani ehmi walobeti muslim akhunna ukhtun mikahale etak kamen ebohori algon men rodage wagutuga samaluwan jehe kantattake e kantatta huriha kamaka e wagutegga ali alwalemaki wagutuge gotun waran undagu kame ehenkamu miyaduga mi gendewno mi faahan kurawun kantatta heki muhimmu kantatta kamuga deki egen e duruwan jehe kankamu algon men duruma algon nasihat teriye wasiye kuran algon duaki algon emmenna kiwes hewba saha hewbas qabul kura algon men mi hifa rodan algon men sawaba daruma libigen wa rode kamuga allah subhanahu wa ta'ala lewun wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka